Ahmed Nûçer mavxêr Niyadenmayê Delal heyeta HDP vizêrişî îmralı û evrayverê şarê Kurd Abdullah Öcalanî ra pêdiyayê viraşt. Öcalanî ra mesajê mihîmî amey. Niyadenmayê Delal heta bînra Pirodayişê Kobanî pîrokên rojdema dinya de cayê xwe gêne YPG derheqê Pirodayişanê vizêra heta ewro di jû damostayînê da hem Seroka PYD Asya Abdullah venga akerdina korîdorê însanî dajûbiyena mîletan heta bînra nûmayişê wayrvetinê Kobanîyê Kurdistan janzî her cadê dewam kenê zewbînê kampanya seba haştî Öcalanî li serbestî zî Kurdistan di ramena ma bültena xwe bi pêdiyayîna îmralı destkenici. Niyadenmayê Delal heyetê HDP vizêrişî îmralı û birayverê şarê Kurd Abdullah Öcalanî ra pêdiyayê viraşt. Gorî zonayişekî heyetî Ardê Ziwan Öcalanî Ardê Ziwan ki di Supancê Cotmehra tepiya merhale ankı pêvajoya çarekerdin kewta merhaleyê de newî. Arabuluculuk gibi Rayveri şahri Kurdu Abdullah Öcalan bir aya heyette HDP eskara kardisi mühim iday. Öcalan bir ay sanı ses hotu cötmehin sürüvenet o yeki uşi ahu kerdivindi malvatanı diri sarı uşi vast ovat. Ni bir ay sanra her heti dersi veciri. Bina bingaya heyati açara kardana demokratik bir zonayını lezbiri dayını grünayisi müzakereyan. Öcalan da zonayını ki bir despons cötmeha dem kevtü merheledi növe onya arzon. Pörü dörmeyene haştu demokrasi sürükü karı mühim u perpsiyare esta. Raştiya ki herkes fam bükürü nava. Destima dürükü teyna şarıhuni pörü heremi o insoni beneticat demokrasi di kombikirimi. Çünkü nazat lozum beno haştu demokrasi ritivari hamle siyasi cesuru irade zelali. Deni tarihi hüküma insanını nahardani çarekerdeni ra dürme kuymi. Velat pauto xud demokrasiya raşke ekma evi xov rastimi her timre manene o bir onur beni. Rayveri şari Kurdu Abdullah Öcalan derheke xoverdayşı kobanidiki niran arzon. Pörü raşçıya ke ez vazon biyarın zon bir xoverdayşı kobaniya xumusna. Raşçıya kobani kiliti çarekerdeni yipörü meseleyana. Xoverdayşı destansı u cesur oza u şari maukina xoverdayşı vayir ve jiyo bina zonayı o onura hareket kerdi. Şehsi Süpinejat Arnaslı pürü şeyden ama umalbatanıcı silam kon. Öcalanı bir aysı çevlik ki guret dest onuya kısı kerdi. Na vakti kuvveti ki vazini demi bikedini je bir aysı çevlikteki yönü diyayını söylete demi bitarını pürü dayşan fırsat fetelini. Vervanla provokasyonan teyna dikkat kerdeni besniya virniya gureteni sürü güne mekanizmayı bileza bir oronayını. Gısı kerisi Öcalanı peynidikin yari. Reyna xoverdayşo onuru mordemiye kobani o piyörü dina de şariki poştanıcı silamı xo taybet ziri rusnon. Vera serştişanê dagirkerdinê Kobanî xweverdaşê YPG û YPJ hîris û hewtînê roj di ramena YPG derheqê Pirodayişanê 24 saetanê peynî di damostayîn de. Gorê damostayînê komê çete quwetên newî kirêşenê Kobanî vizêrişan ra heta sodir destpa herîş kerdî. Hezewbîn zerê sûk hetê çeteyan yeno topbaran kerdin. YPG derheqê netîceyanê le jê rojekê de zî nê zonayîşan day. Komê çete şewa bînê cepheyê başûr di 6 hetan ra herîşê herêma Kurdan kerdî. Quwetanê YPG û YPJ cewab da çeteyan û Pirodayişî heta saetanê sodir dewam kerdî. Ji wesayîtê çeteyan amê derb kerdin. Gorê zonayişekî YPG day nê Pirodayişan di 26 çete kişiyay. Aynı cephede serkuçeyê belediye Pirodayişê girdê qewmî û seriştişî amê şikinayîn. Tiya dizî hewt çete kişiyay. Cepheyê başûr dizî çeteyan şewa bin hîrê hetan ra herîş kerdî. Neticeyê cewabdayînê quwetanê pawten de hîrê çetekişiyay û xeylê kes zî bîdirbetin. Derheqê xweverdaşê Kobanî di jû damostayîn zî li ciwananê MLKP ramê. MLKPyî jane li ciwanê xwe Süpînejat Arnaslı yad kerd û venga wayrvetişê tekoşîna piyayî da. Damostayîn de vajiya ki wa pêrokên şaranê Tirkiye û şarê hetkarê serbestî û rimetin bîrê vera Daişê tewrê xweverdayîn bibe. Li ciwananê MLKPyî janiva ma pey şehîdanê xwe ye ki marê mîrasê dinyayê do azad viradayî de ye. Ma raydê înan de ye ma bawer kenê ki madê serkewê.
Hemseroka PYD Asya Abdullah derheqi akerdini koridor insaniydi vengda jubiyena milletan Abdullah her zevbin kuvvetani koalisyon rawaştı ki herişan hevai devam bikari. Asya Abdullah Akajansa xeberan Efrat raqsey kerd rayinabini qarardarina herbi veradaş ardzuan Abdullah hayra ant xoverdayin destaniyi kobani ser u seba devama na xoverdayin hevceyin yardım arzuan. Abdullah vizviri ki çeteyi daş sebak kobani dagir bikeri pürükün kuvveti xo seferber kerdu u ardzuan ki hona zihreman raqa tel abiyat aynı İsa Cerablus u min biçra taqwiye kanu. Hemseroka PYD Asya Abdullah arzuan ki çeteyi daş doman u gencan Arab vera Kurdan Surkani u inan ebzori anca zareyleş harb. Asya Abdullah diyar kerd ki çeteyi ki darbewani eberişani bi vesaytani bombabar kerdi hewlidani brasi emelani xo u nava. La kuvveti pauten şar na hewridayan çeteyan manikani u verniyani waştanan geni. Abdullah deraqi yardıman etifingi u weşi dizi qsey kerd u nava. Teyareyani Amerika yardım etifingi u derman ardi la xeyri çorme vane ma rıştu mani zani kami rıştiyi layık rıştiyi maspasiye xokani Abdullah servatişi peşmergeşi kobani dizi va hatta neka tıkes ebi inara nekavti tekili hem seruka PYD Asya Abdullah aşkere kerd ki güne kantonu Cizru Afrindi koridoreki yardım biru akerdin u niya vengda jubiyena netevan. Gune gerek juyini netewana seba kerdin koridor bikawi hareket gune kuvveti koalisyon herişi vera noktayane daş u yardım atıfingi bramni. Abdullah seba yardımı insanizi vengdaraya mavenetevi uva suktu veratıcı sivilesti peyser agerin nekobanizi ramenu la keye inan velişyayı. Abdullah havceyina suki kheyman konan arzuan u venga yardım da sazgahani mavenetevi. Niyadan Maydelal mava seba qandi wayrivetiş u pautiş kobani zare Kurdistan ametra hewlera mahabatra piya tabere welat razi biseyan Kurdistan ji vere xoday heti kobani u cephe pauten de cay xo groti ninara jewkesi o kvakuri Kurdistan raş kobani Şeyh Ahmedo maxo rasna brez Şeyh Ahmed u nikazi serxata telefoni madeyo mawazan durumi kobani رقصي بكري بريز أحمد خير عمي بلتنما مرحبا سلام ورز بريز أحمد شمازي سبا قابي باوتني كوباني واكوري كردستان را شي كوباني شما چن روجيو أوجاده و لج حربوك أوجاد ينو جوياين شما شن تاي بحثة جبكري باش هندوك باش کو بیاروزو از شمار بیاروزو نومم شیخ احمد از به چورت روز زایتایو از بریار سروکاتی کتمت کوبان سفربری اعلام کرده از ای سمت از ای بریار سر ای بانک سر از آمه و آمد از آمه و کوبانی و انا گومد میون کومای به چورت روز بمبازت پیایو تو روش آمد روش کوبانی شما پرسر روش کوبانی انا گم زاف بشو فقط یو راسته که استا ایتا اناش قاد شرد اگر ای امکانیک ما فرض بک سی ترکیه سی سعودی سی قطر سی اسرائیل ای امکانیک دای داعش ای امکان ما دست بینته اندروش نیرومتین انا ایتا فقط ایتاد مثلا به امکان ضعف امکان تنگزه ما ایتا ان شارک پیرا یفگه و پیرا شارک کتابه حوال و بریتیونی کردی کتابه را همی ایتا پاش دایرنو و ایتا دیو تاکوشینی دست بکرد 10 میلیون بازار را بیت آنجا خلان از واجو قسما سزما ترکیب بومو سزما حرکتی جا سزما باشتید ay sızmaları yok cay koyma tespit kardeş tiyaro dapro fakat bu tavayı eğer şuma farsa bu tavayı roş kobani rundu fakat semedik ana ponke bir bulaştış şartlı merş gerektiğini seyfi bu en vardı mahevi Kürdistan'a Irak'ı
یو بریاری کامو گروتش بریار بجا برامایشه آیا هست ایتا خواریدار برای کردش آیا هست بیف و پیاما بکو از اینو کنه به نفته چورا سیش تعتد کوبان رسن آزادی خود برێزامەت وازانە نایس پرسپکەرە شما ئەوژا بخۆ کۆبانی دەیێ و هەربێ دۆ گرت یەنۆ ینی قەومەن و ئەوژادە زەوبین مەساژ شما سەبا کوردستانژانێک تەبەرێ کۆبانی دەیێ لە تەیە بین دەیێ تەبەرێ وەلات دەیێ مەساژ شما چچیۆ کام شەنۆ سەبا کۆبانی سەبکەر و کۆبانی کوردستانژارە چ پاوەن و مەساژ شما ئەس و سەما بگیرێ أنا واجه على خور أن وارد مساج نت سروقاتي مساج نت تاو مهم آیا مساج سروقاتي دایا هر کسی مساج باش فهم بکو کوبان قلب کردستانی کوبان کلیت کردستانی خلاصیه کوبان خلاصیه کردستانی و هر کس أنا وانا بزون از أنا زواجه توایر أنا آی سیاست مدارک مثلا ما باش تبر کوبان دی ها دنیا تبر دنیا ها من parça Kürdistan binede ay insan siyaset torun biraz o ay keçi kız mafazlık simon siyaset ni o bana Kurdo tamamı Kurdo heyecansa ay haber miyan kurban et ve hiç şey her çektarik ve dest çektu karşı düşman vindir az ana bangeme ana ya برێزامەت ئەز سپاسکەنە وانە بەرخۆدار بێ سەبا تەوربێنەشما واتشانشما بمانەوەشیدە نیادەنمایدەلار ژەوجاوی و بین و ئۆکە پرۆدایشی قەومەنێزی کۆیێ شەنگالیە کۆیانی شەنگالزی ماوێنە قوێتانی پیایی شەنگال هێپێگە و چەتەیانی داشتە پرۆدایشی رامەنێ فەرماندارنە هێپێگە دەرهەقتێ پرۆدایشانی هیرێ ڕۆژاندە بیلانچۆ ئەبژوو داموستاینە ئاشکرە کرد نەتیجێ گۆرەینا داموستاین هیرێ ڕۆژانە پێینی دێ 64 چێتە ئامێکشتن فەرماندارینە هێپێگە دەرەقی پرۆدایشانی دەوانی چۆرمەی شێنگالی ماوێنە دەسنە و 22 جۆتمێتی داموستایندا هێپێگە ئاشکرە کرد کە قووەتانی پیایی شێنگال و گەریلایانی هێپێگە جوابدا و پێرکن سەرشتشانی چێتەیان و نێ زۆنایشی دای ڕۆژە سبتە پرۆدایشێکی چۆرمەی بارە و سۆلاکتە دەست پاکردی منتقەی سۆلاکتە دەوام کردی پرۆدایشانی دیینە ڕۆژدەزی 55 چێتەی داش کشیای دەست ڕەوێشی جبی دربێتن 22 جۆتمە ڕۆژە هیرەیین یە پرۆدایشانی ماوێنە شلۆ بارێدە وەرە کۆنڤۆی وەسایت یە چێتەیان هێریش ڤرازیا 4 چێتە کشیای چۆرمەی دەوە بارێدەزی وەرە چێتەیان نومایش ڤرازیا و 4 چێتە کشیای پرۆدایشانی هیرێ ڕۆژاندە 5 وەسایتی ئەسکەری چێتەیان ئامەی ئیمها کردن 8 جزی ئامەی دەرب کردن گۆرەی زۆنایشێکە فەرماندارنە هێپێگێدای پرۆدایشانی هیرێ ڕۆژاندە 6 و هیرێ چێتە کشیای 4 چێتە زیبی دربەتن فەرمانداری ناشکرە کرد کە پرۆدایشاندە هیرێ گەریلایانی ئینان ڕەپیا ژوو ئازای پاوتەنێ پیایی شەنگال شەید کەوتۆ کامیە کەسێکی وەشیە خۆ کردڤنی ونایە Orhan Şêxkamber bi namê kod Cûdî Rûstem Helebte Amediniya desûnewê cotmeh zî şengal barê de şehîd kewt. Apo Husî bi namê kod Polatçan Agrî kir Raqadra Amediniya vîstê cotmeh de şengal solak de şehîd kewt. Yavuz Elik bi namê kod Karkerê Sema Agrî de Amediniya vîstê cotmeh de şengal solak de şehîd kewt. İsmail Xıdır bi namê kod Zinar Xıdır şengal de Amediniya desûnewê cotmeh de şengal barê de şehîd kewt. Fermandarine PG vengda pêrûkin rêxistin sazge û eşreteke şengal de yekê wayrê tegoşîn bive jî quwetê xweverdayên yê piyayî de bibêjû. خۆڤەرداین و نمایشان راپیا سەبا شەنگال و کۆبانی کامپانیا یاردمانزی خەیری جایاندە رامەنا خۆزات خارپێت ئامەت و مورادیێدە سەبا شەنگال و کۆبانی یاردمی عەرەبی Süvetav şarkı rivali seresti seçete daişra çey xorabiyi kampanya yardıman devam kini. Serba komu şengal kobani sukane Kurdistan'da yardıma arebeni kaza dersim xozat deva bargenideki komela devu Süveta şengal rojava yardımı kom kerdi. Yardımı hete serüki komeli inanç dolora harpeti teslime rexistina partiya heremani demokratik bir doluna zaten kesi kerd o vengda herkesi ki şengal rojavarı histar necdi bibi. Hete bina harpetteki çerçeve kampanya
kampanyada hiri kamyonu yardımı amey Rusnayini. Bahazaran Kobanizi rivale serestisi çeteyana heta şundor pirsusu Kobanidiri. Onca Bahazaran Şengalizi koyu Şengaldi be amayena zımstonya jedana bir mağdur. Heti verdis kınzano dermanan raheli ihtiyacı şarestu. Ahmet'teki kampanya yardıman binazonayı serramena kampanya ki hedi belediye kaya pınarra yena ramtini xeyli dörmeyen rapoş gibinena. Hometi Alevi Kiel Almanya'ki bir 50,000 euroya borçlana kampanya yardıman. Van Muradiye'deki yardım iki ami komkerdeni bir kamyonan Rusnya'yı vayranıdı. Heti binden şarkı götüsü kabaşur Süleyman'ı kerdu xeyli tengiyaki teriyo. Seveta şarj sazyana homet ama venine teviri vengdayisi yardıman bir. Neden Delal numayişa xataşindor pirsusi ramena nüştox u roşnbirizi vera seriştişani çeteyani daş kavni hareket ju komiki roşbir u nüştox u hünermendan aşkere kerdi ki edu 25 cot mehteşiri cay numayişi nöbet pirsus heta bin rah azayani diyay derzi numayişi pirsusleri. نمایش نوبتی سرخط سینور پرسوسو کوبانی بر قرارداد دگرد رامنا ملی آزایان دیای در یه شاخ استانبول سبب پاشتاین خورداین شیخت سینور نمایش نوبت سروکی دیای در محمد شمشک در حق نمایش قصه کرد و دیار کرد که ایوری جویزی آمی سینور و جپرسیاین کردی شمشکی دا زونایان که ورا بازرگانان دین سبب بلته خورداین کوبانی تور نمایشا نوبت بنی نشتوخ اصل اردوان آژانسا آن فرق سیکرد اووا نشتوخ و روشنبیری ابنشته و واتشان خو استعلا درومی نیاییده گرک ما کشت فیزیکی پراتیکی دزی خو دامسنی اردوان دیار کرد که اینان در حق بابت جو کمپانی دایدات چکردن و خیلی دستگی گروتی اصل اردوان دیار کرد که روز شنبه ابنشتوخ مراتان مونگان سما کایگوسوز هاتیجه مریم گایه بورالی اولو ayşegül توزنن ویوت کنتی و خیلی نشتوخ و هنرمندان راپیا شری پرسوس نشتوخ Erdoğan qısayane xod arzuan ki kesek meseleya kobani izey meseleya xo nevineni xo xapineni uva ek ez kıştişi embriyanane xo nevina açaq ez zibena wertağı nogunayi نمایش پاشتاین سبا کوبانی کردستان جان اروپازی رامنی و زیزی خیر جایاند کردستان جی سبا کوبانی میدانند بی سوق Almanya giyisinde bu organizasyonu navende kültürü Kürdi Mezopotamya bi tevrbiyana seyan kesan numayişi her ca Kobani her ca Şengal Vrazya şehrigi verikin istasyonu treni sukta amey peyhete peycoy desparayşin kerdi. Kurdistan jan sloganı bicu xoverdaşı YPG bicu xoverdaşı YPG bers kerdi u mesajı u ervetini Kobani u Şengalday. June razbenzi Mannheim'a Almanya rami Kurdistan'ı jekedi sukdeyi meydani vasturmede amey peyhet desparayşin kerdi. Numayişkara pankarta bicu Kobani Daesh Şengaldı domanan u cenyan katır kanu havaday. Kısa ikame kerdinde mesajı gayretini Kobani u Şengalame dayen. Suk Almanya köründüzi bi seyan Kurdistan'ı ver kiliseye domda amey peyhet peycozi despametin kerdi. Şari Alman u rexsnani çapgerani Almanzi paştay Kurdistan'ı jan. Numayişte hayır ancaya serişşani çeteyan yevera Şengal u Kobani ser. Metinge bi sloganan seba paştayne xoverdane Kobani u Şengal qadiya. Vera serişşani çeteyan june razbenzi Oldenburg'a Almanya rami Kurdistan'ı bi sloganı bicu xoverdaşe Kobani u Şengal rayşi. Sukavu Pertaliye Almanya dizi Kurdistan'ı vera serişşan meydanında bir numayişkari verikin veristasyonu tren yesuk da amey peyhete peycoy desparayşin kerdi. Kurdistan'ı jan herişi çeteni vera Kurdan lanet kerdi u xoverdan şare Kurd selami kerd. Sukabiniye Almanya ahın dizi Kurdistan'ı meydana Elize Burg'de xeymanobet ronay. Suka Fransa Marsilya dizi seba Kobani numayişi meşaleyi Vrazya. Numayişa ki heti hareketi tevçand u gencan Vrazya şare Fransızı paştay. Numayişkaran xoverdayne Kobani u Şengal selami kerd. Heta binra Federasyonu Komeleyan Ezidiyan ebicu damustayne venga numayişta. Euro saatan şande Almanya'da xeyri sukandı Ezidi u şare Kurd numayiş Vrazeni.
Serbestiye Öcalan zî rojdemde cayê xwe gêna kampanyaya îmzayan ya seba haştî Öcalanî serbestî akide supanca sibat Amê destçikerden zî ramena Kurdistanê ji vanê sebakı Tirkiye û Kurdistan da haştî bîro gune gerek Öcalan serbest bibo seba kampanya jû paştayên zî temsîlkaranê sazgehanê İzmir ramê. Temsilkaran sazge û dezgehanekî İzmirê de venga destekdayînê kampanya Öcalanî serbestî day. Hem serokê Yakderiyê İzmirê Kerem Ayvisvîrîkê na kampanya sebakan di şarê Kurd û pîrokên şaran mihîma. Ay waştki sebavin dernayna Gonya Çawrası saran gune gerek herkes wayrina kampanya bivêjiyo. Kerem Ayvisvîrîkê kampanya imza girê day pêvajoyê çarekerdina û va wayrîvetişê kampanya wayrîvetişê haştiyo. Ay arzuan ki wextokê herkes wayrî kampanya bivêjiyo dewlet do mecbûr bimano ku gaman berzo. Serokê şûbe mekemeyê İzmir Abdurrahman Kılıçî Visvîrîkê Öcalan hetê bi milyonan kesan zeyrayver yeno kabul kerdin û va zindan dimayîna Öcalan seba raverşîna hereketê şoreşgerî kêmiya. Kılıçî arzuan ki ek serbestiye Öcalan bîrose çarekerdina demokratik zî do raverşiro. Abdurrahman Kılıçî waştki babeta serbestiye Öcalanî de keseke haştî wazenê pêroyînê cî wezîfeyê xwe biyarêca. Serokê Kurdî derê şûbeyê İzmir Ramazan kaygısız zî waştki pêrokîn hetkarê demokrasî û serbestî yê sûkanê Tirkiye ev pêrokîn quwetê xwe tewrî kampanya bibe. Kaygısızî arzuan ki pêvajo zaf hesas û mihîm û nava. Nika Kobanî de xweverdaşê do girdesto müzakereyê seba haştî estê gune gerek ma pêroyînî paş bide kampanya. Ramazan kaygısızî arzuan ki destekdayînê nû pêvajo do raya serbestiye Öcalanî zî akaro û va serbestiye Öcalan serbestiye Ziwanê Kurdî û pêrokên şarê Kurdiya. Hem seroka Tayderiyê şûbeyê İzmir Neriman birlikler zî arzuan ki êzî zêgûrekarêna kampanya şoğulyenê. Birlikler va çarçovê kampanya de çi wezîfekewn û ser înanse êdî biyarêca. Neriman birlikler arzuan ki İzmir dizî kampanya ev quwetê da gird biramo. Yadermayê delal hükümeta AKP akı bifekî behsê çarekerdina demokratîk kena lezda operasyonanê qirkerdinê siyasî binçimkerdin û girotenan ewrozî onca xeyrê cayanê zey Dîlok, Gimgim, Manîsa, Norşîn, Hatay, Mersîn, Manîsa û cayanê Bîndiz hatanê sodirdi operasyonê binçimkerdin viraziyê û xeylê kes Amê binçimkerdin. Kazamuş Gımgım'da saatane södürdü bir seyan eskeri timi taybeti bir helikopteran zeri kaza u devanda esti çayanser. Zeri kazada bir desan kesi gürütiyay binetim dova kolan rapya hedefi polis ve eskerana AKP'di mezelhaneyi şehit İsmail Estbi. Karkerki mezelhanede gürene sessizlik gürütiyay binetim eskeran de vesayeti velatizanki vesnayı. Eyni hereminde maveni gerileyen o eskerandaki pörüdal şu amel yeni hesnayisi nabiya istiradıma bahazaran kez mezelhanede ametiyet. Kazamuş koptiki jiyo xudomon dikesiki binetimdiri heti mahkemera ame güreteni. Hedefi terörü polisana AKP'de kaza Dilok Şahin Bey kestbi. Saatane södürdü Tahanı Vatan, Beybahçe, Güzel Vadi o Cengiz Topeldi Xeyli Çayanlı serestesi bir de sankesi güretiyay binetim. Polisan Manisa'daki es çayan ser odes kesi güretiyay binetim. Hetibinler kazan Merdin Derik'teki heri kesiki binetim dibi bir mane azay rehistine biyayena erciyay zindane. Batman'daki Sveta des heri kesiki güretiyay binetim veri adliyede eskara kerdisi çapemeniye amedayeni. Hem serüki partiya Heramani Demokratik Yesuki Serdar Atalay'da zonayniki onca bir karkerdena siyasi era virniya madri. O vozuma eki binetimdiri römetimayı. Gaza Bitlis Norşin'deki terörü AKP SP polisan çeber zamanı çayan seketi ojiye xodomon torkesi güretiyay binetim. Hatay Mersin'deki aynı saatanda polisan es çayan ser Hatay'da pont kesi Mersin Akdeniz'deki xeyli kesi güretiyay binetim. Jusuka bin akı hedefi seriştişani polisan û terörê binçimkerdin deya Dersimzî wextanê peynîdi binçimkerdin girotun û heqaretê polisan bijî de Komela Heqê Merdiban ev jû damostayîn ewro hayr ant namesele ser. Şaxa İhadeyê Dersim ebijû kombiyayîş hayr ant jêde biyayîne seriştişanê polisan serokî İhadeyê Dersim Gürbüz Solmaz kombiyayîş de qiseyê kerd û niyava
İdarekara Komelama Pautoxu Suna Bilgin û Alvozê de Sunew Cotmehdi demokü şiyeni xarçık raya milodi heti polisiyeki nokta kontrol nero rastî heqaretename. Bilgin polisan ra kararê kamiyan û wesayîtan sayekerdenê perskerden û rîwalê nayêra rastî tehdidaname. Serokî îhadeyê Dersim Gürbüz Solmaz ardizon ki asme Temûzê ra nahet bi babet maneyana polîsê nokta kontrolan nanêro. Wesayîtan gorê xwe sayekenê û niya haqa gereyaneyê însanan îxlal kenî. Solmaz vervanî biyayîsanê antîdemokratîk hersê xwe ardizon û veng da sermiyananê dewleteke bi berpirsiyariya hereqet bikerê. Niyadenema Delal zilm û zextê girotxaneyan zî dewam kene. Girotxaneyan Şaqran, Wan û Xarpetra onca xeberê îhlalkerdinê heqanê tepişteyan Amey heta bînrazî nûmayişa tepişteyanê dawa PKK û Paş ki di Sunewê naaşimdi seba Kobanî destgercê grevê vê şanî dewam kene. Girotxane Şakran ye İzmir'de Ceniye Guretoxi, şertane girotxane û sayekerdena rûtê protesto kerde, narıwalra derheqe zidî bi îdaya milkê hometê xirevin kerdene ra dawa biyêra. Ronistena Siftê yene dawa mehkeme cezaya aslî yê jînê yê Aliyaxa divirajiye. Guretoxan ronistene de ardzon ki î îdayan û suçdar kerdena qebûl niyekene, girotxanede işkenceyê sayekerdena rûtê dewam keno û înan wasto bi protesto kerdene vengê xwe biresne îdareye girotxane. Ronistena dawa yê didînê desno û sibatê mehkeme Aliyaxa de dewam kena. Wan di ji hemwelatîz bi namê Adem Yıldız howtê cotmeyê ji çalakiyê protesto sewata poştayên Xweverdeysê Kobaniyê de guretiye bi netsim. Yıldız Nasir'de hete ji eskera rutbeyên ra ame darp kerdene û bî dirvetin gonî kerde vindi. Adem Yıldız rixme pê hesnayîsanê pawêtexwanê xwe niye berdiyane wesxane çor rozî bi netsim demend dima berdiya doktor. Nafakî doktoran ardzon ki Yıldız gune desinde bîro ameliyat kerdene la polisî Adem Yıldızî hurenda odaya ameliyat berd savcıtiye û ucarakî girotxane. Adem Yıldız nika girotxane tipa F ye wan dero çont roziyo ki zira gon hêrekîna û durume xwe herkes onu beno xirevin. Devleta Tirkî tepiştiyanê nêwesana giraniyê ki girotxanan di weşiye zibine sermiyaniyê dewletê dere derman yekena û mesuliyetê xwe niyanaca. Hurende nayê Guretoxan ra ajantiye wazena. Girotxane tipa E yê Xarpêtê Guretoxan bûjî name ardzon ki î dida asmane peyênan di çor ponc rêyê bi sedem pawêtoxetê amo qewesan re yene vetene û dimakî berdine lewê azayanê jitem. Jitem derheqe heremane Dersim, Çewlik û Xarpêtê înan ra persan perskeno û wazeno zira zonayîsan bicero. Guretoxan îdare hesnapiye û desinde qedinayene naye waste. Namede onca ardiya zon ki heqane Guretoxan benemane diyayîsandekî malbatî yene rencide kerdene. Hete bin ra rixme şertane xiravinan ye girotxane Xarpêtê tepişteyan bi Guretoxanê dawa TKPML ra piya yardımı kerde are û Rûsnayê şarê Rojavare û namedekî postayî sexwe ardzon. Almanya'da meseleya hewadayîna qedexeya ser PKK rojdemdeya bi nawaşten ser internet kampanyaya imzayan Amê çıkardı. Almanya'da qedexeyê ser PKK serazar û noseyên hîrî re heta nahet yên ramiten seba hewadayînê nû qedexe bi rayverîna komekî akademisyenan kampanyayekî imzayan destpêk kerd. Zarayê kesekî imza dayê kampanyada kesê namedar ziyestî. Metna kampanyada hayrı anciyeno herişi çeteyanê Daeş vere Kobanî û şarê Kurtser. Akademisyenan seba qandê xweverdayînê Kobanî veng da Almanya û Türkiye û waştî ki qedexeya ser PKK hewado. İmzayekî ser internetê yenê are kerdin dê pey coy birişniyê Serokwezîra Almanya Angela Merkel. Çalaki Hüseyin Çelebi akı her ser yena viraştayen roza şemi Almanya'da viraz yena bernameyi na çalaki emser herayo mabevni bername diçestu.
Vistu dediğine ye teveresiz Hüseyin Çelebi ye şiire u hikaye ye jüyene wendekare Kurdistane ye heke ve steponde zotmeye suka Almanya Frankfurt am Main'de ye navrastene. Teveresiz emser yade şehidane hoverdayse Kobani u Şengali ye verva çete daiş beno. Yeheke eskera kertke mavene desponze gulane uciye ilonede Kurdistan, Türkiye u Avrupa'ra jedeyezi grothananra dıse şeştay pons kesi hirse heştay pons şiir u hikayeyi rusne. Zonenni şiir u hikayeyan Kurdi, Türki, Elmani u Eremiyo mijaredi ki zaferi şoreşe rojava katliama Şengali hoverdayse Kobani u serbestiya Kurdiye. Çarçovaya programı Çalakiye'de vayirane şiir u hikaye yani ki hete jürira ame veçinetene haleti yene dayene. Hozan Şemdin derheka tarih u taybetiyane hunera dengbejiyede bu numuneyan seminerdano. Onzacı delegasyona gencano ki Şii bir Kurdistan roşilat miyanede muhimiya şoreşe rojava sero panel verazono. Sinevizyon, tiyatro, vendena şiiran rapiya Hozan Şemdin, Mehmet Atlı, Tara Jaf, denge xwezaye u Kore'ye domanan ye Darmstadt'ki vecine sehne. Yeheke serra hazar neusey nevayı hirira nahet, sevata yadkerdene sereko oniri ye yeheke Hüseyin Çelebi her serre Çalakiye edebiyatı virazena. Hüseyin Çelebi malbatezi depraya, hazar neusey şeştay hoğutu suka Almanya Hamburg'da ame bidina, Rivale gurenaysane xoye xoverdayse serbestiyara hazar neusey heştay heştı Almanya'da guretiya u dısarı zerredement. Çelebi Ronayuhane yeheke rabi rayahu Avrupa'ra çarne koyane Kurdistan u serra hazar neusey nevayı dedi herama haftaninde Pierodaysandı ve şiyahu kerdevindi. گۆشتارۆخ و تەماشەکردۆخی ما ئەوڕۆزی بتەنەمانەوەی ونابی بمانەوەشی دە ڕۆژەشماوەش بوو.